Hello mga higala, welcome na sab sa atong channel. Ayaw kalimot sa pag-subscribe aron nga ma-update ka sa dugang pang mga video. Karon ini nga tungura do na kitay gamay nga pasundayag ug hinaot ko makahatag kini kaninyo og mga pagtulon-an. Ug hinaot nga kini makapalig-on sa inyong espirituhanon nga bahin, labi na sa mga batan-on nga makakita niini. Dili. Push down mo, push. Uy, Brad. Uy. Sa muka. Nana ba tos mama nga papaliton ka bugas? Kita kan mamasa po tong baboy. Kita ka nang gadula ko. Ikaw gud pre dito bugas, umano mo pamasaw karo day. Dili ra man ang pagmamasaw pilaray. Na sige Ana ba tos mama? Kasi kana na lang pagpalit og bugas, dulot kay nang tanggi oy. Push, li. Brad, ikaw ba singari ra kag dula? Usa may mahimo nimo anang sigdula? Di ba nag-ingon ang pulong sa Ginoo? Kahora imong amahan og inahan arong mutaas ang imong kinabuhi dinis kalibutan. Usa may makuha nimo anang sigdula? May pa magtrabaho ka. Di ba nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pa kana ang mga tapulan? Naman ako'y di higuma, apan mas nabagyod ka. Isa pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y di higuma, apan mas nabagyod ka. O Jesus, akong pagkukanin.